human energy crisis. Bukan Timur Tengah je tau, kat Malaysia pun ada. Bukan orang warga emas je, kebanyakan orang muda kan ramai. Orang muda kan guna term-term yang canggih-manggih macam itu. So human energy crisis. What is the crisis? Kebanyakannya rata-rata depa komplain, bukan saya. Bangun pagi berpaksa. You are not, dia akan label diri dia, I'm not a morning person. I'm a late evening person. Dia kata macam tu kononnya. Tapi sebenarnya saya rasa masalah tu adalah of course berpunca daripada diri sendirilah. Dia lifestyle punya masalah. You kena betulkan, you kena belik balik macam mana you atur kehidupan you sehari-harian. Nak senang kita tengok alam ni macam mana. So siang maknanya kita bergerak, kita aktif siang. Sebelah malam after maghrib sepatutnya kita dah boleh retire. Retire maknanya kita berehat dan kita tidur. Tapi apa yang berlaku sekarang ni ramai, especially youngsters lah, Gen Z, orang-orang muda ni, sebab kononnya siang hari dia sibuk kan, siang hari dia kerja, belajar, dia macam-macam aktiviti, jadi dia punya aktiviti untuk exercise dia akan buat sebelah malam. After isyak ke macam tu baru nak pergi futsal lah, baru nak pergi apa selalunya futsal lah, pickleball. So dia akan lajak sampai maybe pukul 10, pukul 11. Lepas habis main, apa lagi? Mamak lah, makan, lepas tu konon-konon dia kata, kena rehat dulu baru boleh pergi tidur. So end up dia akan tidur pukul 1, pukul 2. So apa berlaku bila you tak ikut fitrah alam tu, sepatutnya after maghrib you punya hormon kortisol dah turun. Dah sepatutnya turun, rendah, sebab you nak allow melatonin you untuk naik. Melatonin adalah hormon untuk relax, untuk bantu you tidur. So benda tu tak berlaku disebabkan oleh you nak kena kejar bola, you nak kena kejar, of course you want to win kan. Tak win pun actually you hempuk kepala, tangan ke apa tu memang you ada target. So kortisol you akan terpaksa naik balik. Bila kortisol you naik, memang badan kita tak akan rehat. You tak akan dapat deep sleep. Macam tidur tapi brain you tak tidur. Otak you tak tidur. Dalam tu masih lagi bekerja. Dah lah dia tak tidur. Lepas tu you lambat pula tidur. Bila you tak dapat good quality sleep, especially sebelum midnight you dah kena tidur, sepatutnya ideal kan you nak kena tidur paling lewat pukul 11. So that you boleh catch yang 3 hours quality sleep sebelum midnight. After midnight, then 1 hour equal to 1 hour. Then you get total 7 to 8 hours sebelum, kalau you bangun pukul 5 lah. Kalau you miss the before midnight tu, then dia jadi sangat pendek lah you punya quality sleep. Maybe 4 jam, maybe 5 jam, maybe 3 jam. So, otak you tak rehat. Organ-organ you, vital organ you tak rehat. Jadi esok pagi bangun, memang tak fresh lah. Sebab tu kita akan jadi awal pagi rasa macam nak kena pull tarik baru boleh bangun kan. Bangun pun dengan kemengantukan yang berat, lepas tu susah nak start your day. Lepas tu yang jadi worse lagi, you start your day empty stomach with coffee. Lagi teruk, dia akan lagi gila hewayakan you punya kortisol punya hormon. Kortisol ni hormon stres. Dia boleh stres dengan kadar tinggi, dia boleh stres dengan kadar yang rendah. Dia ada juga stres dengan kadar yang normal walaupun kalau kita test you punya kortisol level tu. So macam mana nak mengelola, kena betulkan. Semua tu kena betulkan balik.